Naragsak ngal daw, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sa naputpunno anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Cheryl kan Sir Dennis from California. Ni Sir Julius Takaban, dita Isabela, kan ni Ma'am Violeta, dita Barangay San Agustin, Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni pagayam teryo. Dear manang biyanang, ada ka kay sunang anak mi iti asawa. Nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No ada kursunada na lalaki, regregaluan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay gay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malumagay man. Gawin na ka. Okay. Alaam dayto'y. Kagat-gatang ko dayta arilo para kan ka. Ay na. Ado na yun, timay itad mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Saan na makasubsubalit ka? Ay na, baybay am dayta subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Alaam mon. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti rilo. Dua rilo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababae. Alakit din. Kas kalasab sa balin. Regalok dayta ken ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Matlaw na pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananak. Kita, anang matibet at tirik nam kenkwan. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni susi mo kanya. Kat aklonak man. Saan nyo ka di akaya? Katadakan ka, no asino tipilin, apakin na yatan. No kasta, kayat yun ni susi mo para kanya, papang? No iso ti kayat mo, kayat ni meten iti ina. Antay ta. May plaster kon, tika barbaro awasing masintayo narang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigin mata? Kasino nga raon? Ni ka di na. Saan? Ni may Lirma, day amaw. Manan! Nagadon tinayt itad ni Ma'am Lerma ken ka. Kanuray siyak. May ramraman ak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa bala kay papanantararamidan na kan ka nakaw. Nataer ka. Maya titak-takder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di kay mat... Ba lang da Lirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang bilang laan. Kaya't mo ka day. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasama ti pampanunutin nyo nanang. Ulaos! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, susi mo? Nasurok mga upat atawon na ijayan, Lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agur nung kami pa'y, Anyamat nga iti nakitam iji nobyam, susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagad ka nagabroad. Uwan, Lirma.
Narigat ti long distance nga ayat mo, susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, kaya mailiw mo ita. Nga manyangay nga raw. Aganos kami, talaga kasta. No may sagana amin mo, tibok lang minto a pamilya, Lirma. Ah, okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isardang mo ti kotse. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Ay, insanggir na mo't tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw dahito. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Ay, sige, ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Ay, wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day namin ita. Awan gayang bubi dato'y balayo na. Wen ma'am, ay pasensyaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bay anyo. Tapapintasok ti balayo na. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan, ang mga masulaysog ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Walay, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay ang makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dama nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, ngamamano at istrikto mo ti amo na angkan. Hay, kita makanakan. Mo ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kang Lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Duna ti ay-ayat ha. Agawit ka iti mabit Duna. Wen susi mo, kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasarta ka iti no sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit ta brudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tayo tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak gastos. Ha? Apay mo ti paspor? Mak? Agtur tayo gibalasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw? Wen, basta si kasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Agi na natapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa? Susi mo. Di ka babain kanya. Ay na. Mariknak matket. Adamat panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitay? Mapanagaya ko ka. Nagsakit matanday ta ngayon bagang. Sorry ah. Anda mo nubya ka. Ni Dona ti ayat ha? Nanamay ti biyag mo iti dinak. Nadingitay? Dakabalan nga lilawan ti nubya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpagaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga ro ta kasta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya. Kat singiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am.
Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang na? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ano nga hinuthot mga ibagbagang mga lirma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam nga min dagita nakalista aday ta. Nagiti mo inintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayo, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kas tamit ang tiginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarom ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa'y ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rodon ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. At hamat labasol di anak ta. Taited namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan matinagkin na awatan da. Uwan nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilit at ngagsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sana tadi na mapalubusan ni doon na agsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamaan kiti pikutan na kadya balasang nga amom. Mayaw awan ton ni Dona Nobya. Sa makidin sa tani mo doon na ti ay ayatag. Ay wait, mapangkakig di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kiti sigod nga amom. Hindi kay, mabanta di balay dahin sang. Uy, sama. Iso rin no. Kasinsin medla ni Susi mo. Iso timang sugat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak ni. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamot kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadagiti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanya. Nalawag. Ket uwan no iso ti ko na, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo at agos ti bagim kada kami, Gino. Di ka pa maagbabain. Nag-shopping ka ba di ha? Anya, taginatang mo. Sapsapatos samat na kita. Uwan pa bang, itad ko kinigino. Tarot-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya na kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang man. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kanapay nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kwa na, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanya. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanya. Di nakawagan iti mampunak mo. Ha? Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. Uwan, lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar ta. No bilang makakita kay ti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, lerma? Diyak kabaylan na sinan tinobya, tay ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di. Saan? Padak anak ko rapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya. Saan amarokot ti ayat, babaen ti kwarta, lerma? Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kaya't mo tamapantay iti lugar da. At damat lugan nga aramatan ta.
Ikaw, kababain Lerma. Di kag babaeng Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami? Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay jay lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito resort, Lerma. Dum sa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito. Ha? Ayun gayam. Ati kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas da gito'y. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adatay saan ama usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukam ton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawit na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, kat sige ah. Sikat yung makamo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manan ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam muna. Adda nga ta nagkinaawatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha, no kasta, ang kasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am, awan problema iti dayta. Kaya't mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Haniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbaga akas ta, Lerma. Nagadungin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka matinagan, ma'am. Isublik amin dagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus usar dayjay. Ken dagiti kwarta ngayon inted mo. Atoy, nakadulin lang iti wallet ko dagita ni. Oh. Adalistak. Inlistak amin ngayon inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Anda mo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulit, maisubli amin kan ka, dagitin inted mo kanya. Iya, gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang asangitan. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga doon dagitin inted ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman ngami, hindi kasta ngaramid mo. Naisem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen ka lang. Ngam sana nasaya ti kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na kaagimong dawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Ket tila mait ited mo kaniwana. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday ta.
Kas iti Diyos manang biyana ang dimngagmet anak ko iti pambagbagak kenkwana. Takalpasan ti namidwa apan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kenkwana, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kume kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakat sa pailakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anakyo. Kastamutan dagiti apo koyo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insorat wano inyornos para iti script kan drama, tuy pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Hello everyone! Naimbag nga oras manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat yan tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan te pa ni Ma'am Marisa Raceles di Tabulacan, ni Ma'am Lita Custodio, ni Ma'am Violeta Esparangera, kan ni RJ Cordero. Kastoy man ti kuna ni pagayam Carmelo. Dear man ang biyanan, idiawang pay asawak na semak iti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasak. Kat aramidok ti amin akabalak, tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay. Tatang, kitaan nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itaabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga raw. Tayo nakagaram. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikad kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmang? Ni ngay pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sa taon na. Kinsi na. Ay, sumapol kay ti sa baling armang. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya ngay? Ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iki anak na. Ha, anya kunana. Sige, armam lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay na. Naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha, Isu nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. anya. Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na karya. Kanayon ko bagbagaan ni Carmilaw. Laplapdak no kasjama pa ni Jibalayaw. Ang amhayapaw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabuti nga ka makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Amangan numabainan. Kat anya pa'y ti aramidan na. Ay, bayam karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasagana akmayt nga aguray, no bilang laan. Uray ang taon iti-iten sa kung to ikasar ni Pingkay, tatang. Urayam lang nga itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo nakababain. Imay pa yan amis mo dito yung balay, ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? No kasta nga raw, sarde nga mon nga arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulam, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay, grabe mo, dagi tatataw. Umapal sa ngamin, tayo di Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin nag-araram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, ha?
Carmela! Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko, ti bagam. Tay baga ni tatang kanyak. Di na kayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di kagdanag. Tadya akong sarong karan di anak mau. Tanyak kaya mau, si katermag. Pulos mo't Uray kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamit ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat-itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating Jana. Umay kalaboy ay naglala ko dito yung istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Ikitam ka dito yung mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Dosi pala tawang mo idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahi jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko mamang nyebkas iti maririk na kang kadyana. Ay, ayateng ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agis nila ka ngay kaagbambantay ka mga dito istoryaw? Di ka mat agis iskwila. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Napaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, ag-enroll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, ulito dyan Ay, ayateng ka. No kayaten na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saan na masapol at damagay, mading ka? Balasan kan? Abay, manutawang, ma'am. 17. Balasan kan ay di kas tatawang, ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin na ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin na gastos ang mag-eskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Nala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli ano bingat, tamog ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mo nga arman dyan ni Karya. Iso ay ati ararman. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon pa din nga. Agimon Kati kaya anak, iso ti armag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latinake mau, taparitan na ka mga remedya anak na. Ado dito ti maaram. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino man din nga itararman. Diyak pa'y baga. Tama nga numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kanuray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagraduara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, Uwan, Manong. Basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo.
Ayan, timpaduling ko kwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, man, tada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka man rin ako nak. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapu iti day jana. Tulunga ka makaiskwila. Tapno inton agasawa ka main. Addan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Una, Apay, nubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak tatang. Ay, apay nga bain, anagsam ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkar arman. Dagiti agtawon ko ma iti nasrok abayin ti karmam. Wano dagiti agtawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yung turnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Hudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kuana. Wan, apang naibos nga ro den tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti sidaan bay. Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay ngay agas gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kan kuana tada kasapulan na kan kuana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, adto'y ti kwartam Jana. Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sika ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga kapag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Ha? Awan na nyaman na apaw. At da nga mintulagan, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apo ko. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga ron. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kun kwa na. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Ha? Kwang, kaya nala sigura sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tanag paisaw. Yay, si Kamagayam Carmelo, barok. Sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di man ni kanita allowance di apo ko. Ke nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko sa rungkaran, kung kablawan, iti pa nagturpos na. Adda ni Jana. Ayawan, barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sino kunti na itayagsapa? Anya? Kano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Saan nga raw? Dagulit kayo nga.
Naika di kagungat Anyat pagong tamngay. Kasalaw, nagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan iti balay ni apong na Amang nga. Sumanubliak ijay. Nimawan lata. Anya? Nay, si Kama, Carmelo Barok, sumrak ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na baka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, ngayon tarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singi Ramon tayo tultulong mo kang kuwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumot lang Mayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Marigla daw Barok. Ibagak to day takan kuwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo kabagays. Basol na betlang Bagbagak matakanayon nga mawan dengdenggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga arman na apong ni Jana. Tadandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumrak ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na. Inabayag mo urayag. Di yung sama yung bagbaga. Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin na. Hindi po ko yung tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kung ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta Barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat kong idadatong ka. Kagkasar ka na Adaya, kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Adaya nagpinirmaan nyo, Barok. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan Barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pambanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyo, albuday. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami ba Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isok maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta eh. Dakil ti habol ko kandyana ha. Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana diti lugar tayo. Adan iji abroad. Kaya nakunada mat abayadan dati kwartam. Tinaganda kano iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat yamin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awato mo ti Jayada. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para ka? Ubing tumating ka ar-arman. Anya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armam. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Yak kayatin ti agayatan tay. Manyakan? Natitikrakan? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinobya manan. Tatiamok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas tel daw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwarta, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawa. Adamat tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawa.
Alakastan, to'y pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit, napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script kan drama, ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagninay, titunggal maysa. Hello, papagayam, naimbag nga oras yumanan, siyak manan ti pagayam yo mang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga aldaw kan oras yu ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo, maso, saan na apudpud no, anagan. Ngamsakbay na, hello mampay, kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso, dear manang biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istoryahakan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayat. Kat gapu iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matla ng lamakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Aniya? Pasensya kan talaga. Ulitat, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak. Sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanan nak ko ma. Awan ti rumbang hikid daw iti pamakawan kanya karing. Tawan basol mo. Sige nga dading. Patuloy kon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Saksalang tinayparswa kastoy. Kalayo na kagmalmalas kan ayat. Kalayo na kamapahay. Matudugo na hindi pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Ado pa'y dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adon anapaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsing pet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayan. Magapapal nga rin iti saan anak kapadas iti kastoy na anang. Sa anak ngamin anatayr. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Tawan na iparswalaan. Pada, anang. Siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparswa analaad. Ingka mga naan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manun pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sa awan gasat ko kanayat nalang. Saan ang kami nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam.
Magpaisuman na lang. May parswag sa mapapailatan. May parswag awan mga papatig. Kay da kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Well, Kanday tao tilaglagi pa masaw anak ka, Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak ka. nanang. Mala, agrubwat kakitday tainta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige, nanang. Sumurunuwak tao. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ha? Na? Ay uwan, bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simbangpit ka nung na Alicia manipo na bro. Inak man pasyaran. Ay katwan. Amukmat ka, asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck kan ka, maso anak ka. Kunakla no sino tinagtuktok, si Kamat Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na ka, Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumarin. Ayun, Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpuros da kita. Pangpakbot anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadak at akababain. Ah? Sa aral? Itagkuhin ka dayta. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamananti agaram ken ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka ngamin ite. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak ken ka? Tanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay ta. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo lang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Wala nang. Kahit, tanyat ko na ngay. Sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawatak latan sigurado anaklaan. Ngamay, di na namlamain agdato nakmalingkan kwa na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na anak ka. Wala lang. Ngamay, sigudan nga gayatak ni Alicia. Sapay kumata aklunan akong tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan amapaay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, Maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, Maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay da kita. Agyaman na ka. Adto ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan da kita, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, Maso. Alan, awatan mo ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre da ita, Alicia. Basta bayadak, irisok di tila miseta Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan da ita. Anya gawin niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan, Maso? Ngamin andan nobyo. Kat umandan hindi pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididaan mo. Iso adyak imbagbaga. Alicia?
Sana bali. Mabalin talata matagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami itinobyo, kuwan. Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam di bayad tinatang dali tila misetan eh. Kurang dayta Di pa nabayadan ti damong inyag ko iti. Balor ti dua gasok dayjay. Ha? Ay, sige. Magbiglaan talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Ako, iti pa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka una yagladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagulkan ka? Kasta di ko na ayo, Tapos ano na kayo, tanday, iti biyang ko, nanang. Hindi yun na mo, ti sakit na mariklik na kita. Nagsakit. Ay, naglaw na iti bagay. Kaya gusto, hindi mo mas pasama kiti biyang ko. Madus-dusa ka na Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kaskas tuya. Minsan, sa napatas ti biyang. At nagrag-rag sa magladladingit. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Wow! Lulahamin na na. Lakaya ko na baraw. Ganun to pa makasawa nga eh. Ito lakapsod ako. Wow! Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa distada amin. Naparigatan lang na ito puso ko paspasaginan. Ako nilimpyo babae tulubang. Pasig namin na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae. Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itaaw, anak ka. Kaya ko pa ano, saan ka na itaw? Tamlo sa anak, masaksak na kastoy na lang. Anya, ay nasaan na nasaya at dagita nga ibagbagam kunakmag. Basta na sakit tinagam ko. Kangurang kami na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. Pwede lang, Rading. Ay, magbalin pa nga ron. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindunan yun, akakabsat. Tapno mapanin tilugan. Ay! Di nakpadandunan ang sikabrata. Imo na ka nagtukaw dito igig. Ha? San aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawagan ka. Ni, apa yan? Iso na kayo babae. San aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matang. Patas ko malang nga. Lalaki man wano babae. First come first serve ba Ay na, nakasangpat amatlangan na niya, masaw. Ni, agsaw ka maso. Unay mat diyata nga may suot mo. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta, may sa madlanga basit nga si Lupin ti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga among nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamatan amaso. Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka unayan? Gitaan! Masaw, inta makipangan di takaruba, tanagayab damag. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintia. Nakayulat lang di mapanarang. Pasig tumutla ang mamarites na kita dumaray dita. Ha?
Nagitintuman, nagsasayat a babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgurak akit kitaan da kita babae. Ado ti dumar ay ababalasang. Anyat amom ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanan. Ay, saan? Yakpagan ano da kita babae? Ha, Papa-importante da kita babae? Pweh! masaw. Feeling beauty ng tumulamin. Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista na kita babae. Apay aya akas tati ibagbaga manakaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan da tulangin na lang. Manong Maso, umay ko man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mun, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungot kan samat Maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa na grupo pang Berta. Ala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmad yung nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawang ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjak! Pagan anok ko ma. Kan, di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na grupo bam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot tang tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka ma, babae. Walang Miss Universe ka mo. Sadista. Nan, agrisi ka tidalan kun ah. Agrisi ka. Tadapay papanak. Maso, andapay mo laman nateng? Gumatangak man tay pang pakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Una mo lang nakapimpintas ka man. Kamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga agkakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, ngimsan ka mat anapintas. Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, san ka pagan ano? No di na kayat saan lang. Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa. Nagalas taramid nyo, babae. Apa yang atangakas diya matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na amin idan. Ala, apa yang atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na diak pa'y matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na dam jay anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na diak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni Maso kanyak, ngamhanakmat nga araman. Anya? Di yung man idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti kapintasan dito yung lubong. Yak pagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na ka day jay. Manjak na raw. Apa ta ipilit yun nalang. Ah, di ka nga ron agungat, anak ko. Dagulit ka ito mga min. Diya akong pagan ano, dagita babae. Alang, ada ka doon kasi mangpet. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, alang. Sana madlaw. Gamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya ka yun. Nubading tinobya ti anak yun.
agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Di da ka di pa ni dekret kong aramiday nanang. Naimbang ni Sunshine, tadinak pinarigat anang aram ken kwa na. San akas kadagit a babae anak kapilpili da. Che, Anak ko. lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya. Sorpresa ni Sunshine ita. Jack imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayatag pasaglutin ka, dali. Ha? Hindi ka nakuti ang galing. Oh. Tiawanan pa na Sunshine. Sunshine! Anya ti kaya't asaunday toy. Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan lasak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito'y pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya, walang hops. Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Lagi-lagi pam, asikati ka udyan adimteng kaniyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka? Ah? Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax na giti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyot mo tinti dakulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Detanal, pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan naman? Kahit ka ko mag-arman. Amang ano pa ayan, nak. Mabuting akong amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? No kasta? Kayat, nak. Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpresaw? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman, nak. Oh, Jaknas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundawa ay takunak naglaklakaya kun abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta kat itaadan 5 nga anak me. Naragsak kami kan ni Berta, tagin inayat kami. Nagdungaw kan nagagat nga asawa, isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, ti pagayam mo, Maso. Kablaawan ka pagayam, Maso, ta nakasarak kamatlaangan iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikariparakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka ni ti sidong ti pamilyam. Kat saan mo siguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Maso. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite.
agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kan ni pagayam tayo ahana sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Anita Sera, ni Nelson Jose Antonio, kani Brave Pangilinan. Kastiman tisurat ni pagayam hana. Dear manang biyanang, spoildak kani tatang ko, tay di basitak, di na kayat nga damang pasangit kanyak. Iso nga insuro na kiti martial arts, tapno da kanupang salaknib ko iti bagik, no kastay nga damang loko kanyak. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Nanang, kinatawan da kiti pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Uston wang. Di mo latan ikaskaso dagiti sutil akadalam wang. Diyak kaya tante agiskwila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Nag-uuyang matnagiti kay skwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akadalam wang. Nanang. Imat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangit ka, Hana. Nakasutsutilmat nga mindagiti kakadalak, tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat nga men, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taadday surukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masun lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya. Tuladen na kanak ko Wag. Hikes! Yeah! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kasto day. Ante tatang? Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na nawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kanga inadal ko, anak ko. Dahil di tandaan na makanayon na hana, ha? No adamang dangrangin ka. No ilaylaya na pailati na. Una madagusan. Wan tatang? Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang? Imbag nga ron tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na mamin nga ibagbaking gawag. Wan tatang? Very good. Mala, mapanggan niya pagkadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self-defense. Nang runa unay ta, may sa babae. Iso nga isusurok dagiti rumbang nga ramilin na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan tagbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman dita. Ay, sumabsabali nga rodon ti ugali ti anak ta. Manipod kas na tinsursurom kankwana. Kasla ti muso matang. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wani sis, tanihan nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadanan. Umay kayo kuma dito'y pagadanan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka.
Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay sige ma'am, umay kami, itamot laang. Bye! Ay unay mo't day nga ubingan. Bimababaihan ng kasjay ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Di mo amo ti sibubukal ang napasamak. Ay amom. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ay, pagsardengag sa nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rombang la aja anak ta ti isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita. Tadakis ka kanyak. Unay mo't ti kasta nga aramid mo na nakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Iso lang arudon ti pinabasol da ungtampay lang. Pinabasol da tapod numot abasol na. Ibagbagada mat ngamin alakay kan bakat kano dagiti dadakkel ko. Baybay amlaang ti bagbagada. Palabsumlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Katagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak kaw. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang. Mason, agbalbalinan atuso ti anak ta gapuken ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. Ay mga oras na. Adda ka din ni Hana. Pasyar ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yaman na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahanaken ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingpot ni Mario. Kag nagagag, kaya't kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Isok ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawin. No kayat nanti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iji balay mi. Ha? Apa yan ha? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dalay paramid ko. Anya deta na. Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas dagos ti trabahom. Uwan hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man iti balay dahanan, nana. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Uwan nana. Ada martilyo, ragati kanda tumapay. Ada ka nung amin ipaaramid jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung kasapulak. Ay, kastaya. Katanyat plano yu kan ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy, anana. Takurang di tarakin ko pagkasarme. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang mat ka no, kuna ni Hana, nana. Anya. Masapul ka no, asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan. Apa, hindi mo kayat? Kwa. Kayat ko Kunak ngamin no, agkarpintero Aglaba mo't gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't labnak, Mario. Sige, day talaga yan. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidong mana. Paglabam din nubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawido mo, tasika ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidong? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok.
Basta pagawid mo, kababaeng. Apay ay pakibiyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan matada kayo ti paglaba ka? Man nakibiyang kayo launay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar aram. Di dat namin pakibibiyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo unay yan nanang. Anak, Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan nakikonstruction ngam saan pa yasimbang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, nana? Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom naman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bisprin na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya ka, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa eh, Hana. Busin mi lang Oh my God, kuya! Di na guyo na, Hana. Agawitan mo no saan? Ano ko, di mo gawin tan. Minton maminsan, di ka naginom iti arak, ha? Saanin, Hana, saanin. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Nambak ti naramid ni Hanay je balay da insan mo. Gagagay na, Nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wana ngam kinabil-kabil na kamatan. Nanang, Ay di mo itulok ti kas je nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagadang under disaya ka no itultulok mo. saan, Nanang? Tapasit lang ti panagayat ni Hana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay pala nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mario! Nana, ikasar ko ni Hana. sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ko. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabel. Ay, ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mo't nga may nakasyay ka anak ngay. Mawatak ni Hana, Nana. Awan to nga tati pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Payayang upayom ni Mario. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin nakasyay ka anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mario. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, Nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimang pat? Pangliwliwalang man, bakit nasikaman niya? Aray ko, abay nga, dalog ka. Anya basol ka. Dalog ka lang, dalog mo. Tunggal mabarte, dalog ka na. Ako mali nga raramitak no mabarte ka. Wana ta natangkan ti ulom. Aray ko. Kung namasarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Sa mga ro maliklikan dagiti barkada bakit? Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila tabugbugan ka, Mario. Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singpot ni Mario kat abuswamutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kuana? Pang-asim, tanuan niya man tin sursuro ni tatang mo ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jay ti rumbang kan kuana. Tawan mataktak deran na karina, nanang. Masurunak. Anak ko,
Sagpaminsan laeng met nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng met nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng met iti makabulan. Uray pay! Ti kayat ko, isardeng nan ti uminom iti arak. Jak kayat tagat arak nga asawa. Tatang, tulungan ako kamkamatan ni Hana. Apay, anyat basol mo, iti anak ka. Ang mga manuwa da basol mo, iso anak ka pungtukin ka. Tatang, awanan mo ka basol ko. Diyan lang natungpal timbilin na kanyak. Nakaungot at dahusan. Makikam, di adda basol mo. Tulungan ako matatang. Anawahan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam ka anak ka. Kinuan niya ti aramidin na kin ka. Awati ba? Sa dawag kayang basol mo. Iso wala dingiti ka. Ngum di ka mabalay nga ilumang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang ha. Basit la kam mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanya. Padasan na kabalsan na tailak ko dagiti sa kakaniman na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Jak kaya tisul pa nga asawa nanang. Itata nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-abroad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta ah. Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan mo nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sungbatan. Timamnay pa'y kanya kung di asawak tatang. Anya, kasano nga ro ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na ah. Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga ro tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagay ni dyan akaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak yaw. Ngam di ka matanakan. Tadak liwayan tagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Mano atawan nga inisnab ni Mario dagiti text kan awag ko kan Guana. Ngamjak na pukawan iti namnama. Inanusak nga inayayo ti asawak. Kat kaasinaan ay ayok matlaang. Nagpakpakawanak kan Guana kat ingkari kajakon ulitan tinaramid ko. Katita, nagforgodan ti asawa kat adabas sita negosyo may kat agtintinulong kami ngagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya may. Alakastan, to'y pagayam mo, Hana. Panagkunak pagayam, Hana, natruma nila kay mo. Iso naglaylo iti mano atawan. Sininaan na kay ti sumagmamano atawan. Nalabos mo't nga minti naramid mo pagayam ko. Iso di mo mapabasol di asawam, no apay at timam na ikan ka. Taga pumot lang itaramid mo na ita. Ngamno pa'y kasta kablawan kayo latta tanagbalin kayo na naragsak. Tanagbalbaliw kan ako nam. Bueno papagayam di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Hana. Dito'y darama tayo. Manang! Biyanan!
In your nose pare ti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.